Kuringana na family ya Charles Ndung'u, maririe na mwari wa nyina rita rĩa mwisho tariki 2 mweri muhituku, akimwira ni anyitwo ni maafitha borithi, no thutha ucio thimu yake ikihora. Kama angekuwa ameshikwa ni kitu ingine, but yeye mwenyewe alisema vizuri sana nimeshikwa, na mpaka kwa background nikasikia maaskari wakiongea. Kile mweri na nuthu kuma mweri igire tutiurogaga tuthinda wira ucio muthenya tukaigua nginya ni tunogete nowena kama ni mundu ungi muthike kaba mwene muthike gukira uguo matwatawira muritu na gutoinia ndiragwa yusi wana uciaci wakira atwira ati kaba ati koni ya mwezi mukatosega ukitosega tena ndonete mwana ndithitona ndithini atutaithia no igwa mwana hora thimo iga ati ni kunyitwo mangetuneire mwana nginyagio muthi uyu matioi mwana wao eko, no ni marikitie kuhura riboti ceceni itiganite cia borithi, no gutire kundu kwandikithitio ni munyite. Hiyo siku alinipigia akaniambia Lina nimeshikwa, lakini hao askari wamenishika, tunajuana nao, niko na mieni hapa kwa mfuko, wache nione kama watakubali alafu nitakupigia. Akakata simu, nikampigia tena nimeshikiwa, akaniambia nimeshikwa. Maraugo nduri utumite morote ceceni ya borithi ya Kayole ni uria muru wa nyina acokire gukora nduthi ya Ndung'u ceceni iyo ya borithi, thengia wa gukorwo gutiari na riboti yandikithitio ni anyititwo kuu. Na tondu ri maratwira marametirwo nduthi ati ni atumia mari hau makimoria nduthi ino ni yao, makamera ati matioi ati atumia maita maya, no na riu ningi ni macoka matwira ni ciamani. No igwo horo cioga kana tokagia na kiria na nduma ithu tugikatia tugikirigwo ni ati ikaro. There is something behind ni venye askari wataki kutuambia. Juu unaona yeye mwenyewe akipiga simu alisema very well nimeshikwa, but askari ukiuliza wanaruka, wanasema hakuna kitu kama hiyo, hawakumshika au ni nduthi alipata ati saika kwa stage. Itemine ria kwenjera makiria kiria kiraria kingi tucokete mwena ucio kuria kuringana na family ino, nduthi ino iria yoetwo na njira ya hitho iceceni iyo ya borithi makiuga niyo Ndung'u arathiaga nayo. Wona muthenya ucio kwamenyeka nduthi ni yamenyeka, he thigari ciumire igikora mwanake ucio wakwa, makimuria atiriri, kwani huyu alikuwa brother yenyu, alikuwa brother yako, kwa nini walifuata hivyo? Mathire kinya kugwa ketha icio makimuria, kwani huyu alikuwa ndugu yako? Akimera alikuwa brother yangu na alikuwa huku, kwa nini? Ukona tamena kaundu keho. No niki nduthi ireka guku no ria kurerikana ni mwene ndari guku. Tukihuthira kamera ya hitho turathie wabici ya Vithorio thuthuragia maundu megie wikinae kuria tugiritie tuone nduthi iyo, kiugo ria magirirwo kuonia ni mwene na matioi no. They allege that is a motorcycle there ambayo wana allege ni yao. So we told them they come and read the documents, but to date hawajakuja. So as we stand, we sema hii nduthi ni ya moto. Oho igeria ria kwenjera uria yakinyire guku ni riringite ihiga thutha wake gutwira tume atungatiri andu angi. The bike ilitoka sijui sasa hiyo mambo ya bike sita. Unajua we are talking about bike. Which bike are we talking about? Hata wewe nikikwambia ni bike gani you don't know. Hizi ni story umesikia. So for any briefing ama anything you umeshasema. We are good. Bye. See you. Kwa ihinda riri family ino irenda ruhonge rwa thuthuria ruingirire rumateithiririe na anja cia kuria mwana wao ari, makiuga aria magirirwo kumateithia no kumathiururukia amu riu ni makiria ma mweri umwe kuma riria Ndung'u orire. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jenga wa Wambui.